nge psychological disorder pakatania enge khatiang khan pa ngai takin an omve amaro chu thu chang an nei thin ani chu tiang te chu tin adot lia chon hlore me man soi chu depression ani kal swal pol kan ti te hian an no pan hun lain hetiang kal hian exposure mo lo mu to na emo khatiang chi an ma ni lo hriat to na kha an nei ani an ti ni chu chuan kaming chu Daniel zui tlonga ania otun huna hian kal kan ti mo ending em zo tong kan silfiang rin ran nei pol kan ti don nge chu tiang chi chu kan en ho don ania hei tun la ya Mizoram pumhua pang te poin lar lein ka ria an ma ni te tungen ni ti te ming merin soi lo mai la mi puitlang hriat anin ka ria etian kan han brosa lo thei lo awang hian mi pui te po hian enge kan lom lui tlat na chan le o ti te po hi rilru oma ama ro chu hetiang kal kan ti mo rin ran nei pol dang ka tiang rin ran nei ho ami zo a chon en tiang kal sual kan ti don nge mo ma sen ma ni nge a chon kal sual ni big chuang lawa ka tiang kha chung chu kan en ho don ani atin thlirna sang om thenga mo philosophy thlirna atang de pon om thenga tin mi zo te ta na practical tur pakhat chu theology atanga thlirna ani mo chu apologetic kan ti amai ro chu kan soi tur ani lawa tun hunai chuan rilru zir mi te thlirna atangin heng kal te hi nge ni alut le chuak kan en ho zoi don ani ama sain ke hi rilru lam zirna psychology PhD ti lai mek kan ti kha kan soi ve hrim du ani o tu na en ke mang idan po soi tur kan ni lo ti khamilo shet sakula hi research san ke en kwala tanga chumi atanga ka mu kho mani hengang research ka ti te hi headline Google source me ani lawa amaro chu published literature published research ani ti kha kan soi do an why description po hian ka reference te karon danga adu tan chon en ni ti kha kan soi ani kan soi han soi tanila eta kan en tur chu enge kal kan ti hi mo engwang nge mi hi theih na te an nei mo amaro chu heng kal te hian enge mi hring ril ruwa thil thalawa thlen ti lai kha mi thiam te an soi tang kan en ho do ni ti kha kan soi du ani ama sabera chuan thil tiam mo mi hring hian tiam na mo beise na om lo hi chuan tuma hi pol emo po kan zom lawang mo kal kan ti hoi nge beise na an siam kan ti chuan ama sabera chuan belongingness an ti chu telve na mo telve na ani ei no pan hun lai te pon isia anga thian ho te an omani mo enge I telve chang na ti chuan kha belongingness telve na mo an zinga ka telve ani ti na lai kha mo chu teng che chon kal ta po hian belongingness kan ti hetlai ril ruwa an zinga ka telve ni an thian za hawa ka telve ni khatiang no pan hun lai kan nei tuang che khanan ma nia po kan telve na mo an zinga telve na kha ani adot lia chon meaning and purpose an ti chu an nun om zenei tirna ani mo an nun khan ma tang toin om zia alo nei lo po ni me the om zenei tak po ni me the amar chu nun om zenei tir le zual tirna kha hengang kal thian atiam pakhat ve ani chuan adot lia chon matter kan tia chu poimo ni na ani mo poimo ni na tunge poimo ni du lo mo mi poimo ni chu mi a chuan mi poimo reng chu kan za mo tiang khan kan chung en thin ani chungang poimo ni na chu heng kal polian offer ani kan ti don nge chu tiang tura vein tu lu du na kha he metara hian atelani ti kha kan soi do tin an hruai tu te mo tiang a general kal kan ti ho te hian enge ni na an nei kan ti chuan charismatic kan ti hi charismatic kan ti chuan Christian definition theological definition pe chon thil tam tak om theinga amar chu tu na mi charismatic ka ti hi chu kal biak specific ta ka soina Minlo ngai sakula tho me chu an hruai tu te mo ha tianga te hian engemo taka mi hi theina nei char hi chon lo dei ve ni ti hi azir mi te mu chwa ani atin ideology sani mo chu enge an rin na an nei na konga mo mi an hi thei na kha ani chu ideologies mo an thurin amo khami an rilru an thupuan chho emo kha an rin na nei na kha midang hne na khan engamo taka influence mo kha tenga hlan chon thei na kha an nei ani ti te kha kan soidu ani
International Celtic Studies Association in a soidan chuan thurin nei mi rilru he theih na le in pumpek na phutlet pol ani ati ni tin zirmi te soidan chuan an zawm ma kumin emo an zawm nu akum khatna hian engamoni tak mental disorder rilru boina hi an nei thina ni an ti bokani hetlai hi interesting lein ka hriatin han soivek don chuan atam ma amaro chu na chuan kan hriat tur le poimo zuala kha kan ron highlight ani maya chumia chuan thil interesting deuh mai chu heng angkal kan tia hian za zela somsari pali mo ang borvel hi mai chian ni thina ni ti ni tin za zela somnga pakhat hian super power mo mi te ai chung nung bi ka mon mi te aya thil ti thei zok mo khami a super power nei nga in ngai let kha ani bokatin za zela somnga parli te hi midang te aya hriat na thuk bik ne in ngai tle ani mo chu chuan kan hun lo la kal turang chi te mo lo hriat lok theina anga in ngai kha za zela mi somnga pali velan omani tin tain thil interesting le deuh mai chu mi za zela somriat pasari te hi legal issue nei an nen ti ni chu chu dan bo sia lo bo che to te an ni ti na ani chu chu hi kal sang khatiang pol le kal zom to le khatlai kal chuak to tang te khatianga an findings more research an nei na ni ti kha kan soi le duwa chu chu diak in Mizoram context nen po inang khel lawang amaro chu in an na chin kha tam tak om thei ome chu ta chuan an zom hun lai hian anxiety disorder nei hi mi somnga pani za zela somnga pani anom mani antia chu anxiety disorder kan ti chuan ti kan ti chuan ke ma ni enge tur tu om engama hlau thon na emo khatiang chi zawm na hlau na ke ma ni om tlet kha kan ti theng chu tiang chi enge om le thei lau na rilru thaphan na khatiang anxiety disorder nei khami za zela somnga pani oma chuan dot le chuan mood disorder nei hi za zela somli panga zel oma chutani chu mood disorder kan ti chu changa limput achanga ngoi le thin khatiang chi te kha ani thin ani tin adot le chuan substance use disorder mo Ruihhlo awanga boi te po an tam hle ni ati ni hetlai belongingness le purpose ti kha kan soi belle du chu mi te be se na an tu ani chu an be se na an tu chu nge kan ti chuan rilru eng thol na te mo hlim na te le ti sanom na mo rilru eng thol na chuan nge soi kan ti chuan sum le pa yang chi te po ni aniang chu mo lim na anxiety emo stress khatiang nei ve tak te po kha ani mei thei mo khatiang tan kha chuan hlim na kha an offer mio si kha chuan kha an lo thei lo ani tin ti sanom na mo eng po ani theyang ti sanom na hrim kha al hluar le ani ti kha kan soi du ani tin rengang pol ho renga hian isolation kan ti hi hluar ma chu in midang te ne na tra in lak shan na in thiar film na kan ti theng chu ni tin chu in thiar film na chu an thurin nen po in zom tlet ani thina ni chu entirnan he kovel mi le samo chu tiang kausan mi le sa laka ta chu kan in thiar film tur ani tiang chi in zirtir na ang chi te den khan in zom tlet thina ni tin chu na hrin chua chu mo om hun khoya tanga pem na te mo khwa khochunga tanga headlight hin tlang khwa tanga I pem khom na te khating chi te kha ni thina ni tin chung te tui Thlirna te mo chung te la ka in thiar film na te po kha thlen thina ni ti kha kan soi le duwa tin hetlai hi kan soi du bira chu ni kal ta howa hian heng ang buai na hi nei hi ani deuh veka chu lai chu kan hriat ta na thale in ka hria chu heta ka sei tu mai chun chele thriat na an hlo vek ani lawa amaro chu heng ang rilru boi na hi an nei thina ni kal ta anom lai le anon chuan hu thleng hian heng ang boi na hi an nei thina ni an ti ni pakhat na chuan in thiam lo na za na le mol pho nin an mania kal ta nom lai po ani nga nom lo lai anom chua le nuwa te po chu tiang ang boi na chuan an ma ni nu na kha thunun thina ni tin adot lia chuan midang te rin ngam to lo niang in ngai na mo chu nge trust kan ting chu mihring na hian a poimo chu
kan in ring ngam theina hi ani a amar chu mi na min ring to lo te ta kan hriat chon ke mani lun lut na te kan hlowa khatiang kha ni tin nge society atanga sanglet ni hriat na te khatiang chi kha mi na min ring to lo kan hriat meu kha chuan om the ni chu chuan mi dang laka in thiar film na mo chu chuan depression kan ti te khang kha na thlen the ani tin phobia kan te phobia chu hlau na thil enga mo hlau tat na soina kha ni me chu eng emol hlau na hian an mania khan an chung ri la khan om tlat thina ni an ti ni chu kal ta nom lai mo an chuan hu tleng in ati boi thina ni tin adot lia chon hlore me man soi chu depression ani depression chu soi zui ngai vak lawin kan hria nge mihring nuna lim na mel mulo mo khatlai lungai na ina alua kha na khovel kan ti meng chu ni chona dota chon ruihhlo man sol na te po luar le ni kan soyang kan hengang an boy na ten nuna an har san an Rilru an har san zong zong te tal chuat na rem chang le amo khatlenga han escape na han zelen na zoi rem chang ber chu ruihhlo kha ani me ani chu chuan reilo tenom na emo eng thol na te kha pe ve thina ni tin PTSD kan te post traumatic stress disorder an ti an mania mo khatiang stress amo enge traumatic thil tam tak an lo experience to na khan an mania khan enge nun tot na hetlai chung ri la boy na kan ti don nge chu kha nget tak khan an mania khan an nei zui thina ni an ti ni tina dot le chon episodes kan ti hi episode kan ti chu thu chang ni na hi ani mai chu enge psychological disorder pakhat ani enge khatiang khan pa ngai takin an omve amaro chu thu chang an nei thina ni chu tiang te chu kan en ho the ani kha nge dan ti te po an hoi lama ron dropula ka du poi mo ka ti me ka the he la chu han je tel le ram kan du chu hetlai jirmi te na an soi dan chon he ngang kal swal pol kan ti te hian an no pan hun lain hetiang kal hian exposure mo lo mu to na emo khatiang chi an ma ni lo hriat to na kha an nei ani an ti ni chu chuan an nun tam tak an no pan hun lai khan an ma hun thui tak kha alo hril thei zia kha alang chiang hle in ka hria chu wang chuan hetlai akan sei tel du poimo em chu heng video thalo tak te tang heng kan tu le fa de kan ve poimo hle in ka hria abik takin nu le pa te na kan hlim pui ni viau pe chon kan ngei to chen ngai hle in ka hria hetlai kan fa te poi soi lo te hian an ma huna enge tor theina emo khatiang kal sual theina chan sakha asang le ni kan seng khan zir mi te na an soi dan chuan khang ang tu na kal sual kan ti te hian an tet lai no pan hun lai khan hetiang exposure hi an lo nei to ani an ti lai kha kan soi bel du ani tin hei tun lai hetiang ngi ven na le boi pui nei lor le in ka hria soi tong khan han en lo po tu mila enge mo tian aron popau te no lo thina chu wan chuan mi zo mi pui te po hi enge kan lom zong enge kan ngei sak zong kan value system hi kan thak apoi mo le in ka hria hengang kal kan ti te mo kan beng ti tlei tu kan mit ti te tu ta na kan man chuan mo hetlaya kan fa te mo kan generation zel ta tan hen an tur the ni ti kan sei du tin heng te hen ting mi puya hen ten an ron la ra mi lo mal hloi mem kan ti na chan kan ti chuan kan en tam mani mai chu algorithm in na tho da na ni mo algorithm in mi entinan comment te mo like mo YouTube pe lo pe chon kha enge mi pathuma tanga panga zel en ve tu ranga YouTube khan lo suggest thina ni chu tiang ve lang ngai tur chu ni an ti thina chu wan chuan kan soi tama kan ngai thatama mo kha wang khan YouTube pon tiang content thi tha mo YouTube khan chu mi te ti kharon chelo amaro chu a keyword tang khan hi chu mi zo mi pui te lom zo ka ni mi pui te en thei tu hen na ai na se zo khen kan chop chu nge ati me ni chu wan chuan kan Rilru ngai tu na hi kan thunun deu chu angai lein ka sia mi zo te hey Christian za in ti kan nia atiang viewers tam ber te chu kaushan mani kaushan chuang ber leng mani kaushan chaber kaushan chaber nei ngai vek kan niang amaro chu tiang lang kara chuan he tiang beng zat na nge kan ti don nge he tiang nga kan nun te kan mi zo society en te ngi venen hlo te kai phei chuan voi khat mai kala en lawa amaro chu nimin pia khan nge mani heti enge ni leng le ti khan pakhat mi setup ngoi lai ka anon ti ta chon kan en ve ni me kha tiang khan amaro chu enge achunga enge anin zirtir na te mo khatiang ngen kal phung ti kha shelo maila en ngai mi lo tan po hian mo mi na khatianga algorithm na aron
minun chop chua sakani to miu wang khan kha mi pui som tu kha lo ni ta ber kai ni pon enge niang tiang ngai dang kha lo nei ve thei ni mo ka so yang kan atli pa hi minute khata ai rei po hi kala en lo sim sim ani ti kha kan soi do a chu ti wal chon he kan youtubers te mo sum siam nan ta ka mang youtube mo yan tam em em ka she kan soi le du so pathian khoi na zara kai chu hetlai ka youtube nei chan be rei chu mi dang te ta na mal som na thlen na tur ani ti kha kan soi non le mol do man ni video delete chungchang te po chungkam che tak le khatiang nga viewers du wang tiang te Minlo etek tu te tan khan kan soi du bi ka chu pathian khoi na zara he youtube patangin poisa chu alo lut ve mo thil tampo ani lo amaro chu he ang youtube poisa tel lo hian pathian khongai na zara mal som ni kan dong ve to kan ni ti kha kan soi du chu wang chuan heng ka content re ne hian mi dang te ta na mal som na then tu lo chu content ka ti chuak ngai lem lo ti kha kan soi du atop na kan soi du chu mi zo te mo kan rationality he tlai le kan value system enge kan ngei lut zong enge kan du zong ti hi aniam ta tel telem o ti na mei tur ania he internet khovela kanom to chu tiang khop chuan enge information te po achak to an soi thin nan chuan ishelo ani chuan mo ani mo if you don't know it blame yourself ti na khovela kanom to ani chu wang chuan heng internet te hi kan man thiam lo chuan a chhong yan ke mania kan rilru te emo he tlai kan fa te emo khatiang thleng khan a ngong the ni ti hi kan hriat chuak mol anga in ka hria chu wang chuan kan mit mu le kan bengalu thi chu chuan keima ni nun chuan thleng hian hei cognitive fantia kan cognition a lut mo 5 senses kan neya amo 6 senses chu kan thil mu kan rim hriat kan rim hriat kan benga kan hriat khatiang kan thil hriat kan sense te khatiang zong mang kan cognition hi kan zawm ani chu kan zawm nang ang chuan kan cognition chu keima ni mi hring poi kan ron che chuak mai ani chu wang chuan atlang lo nanga mi zo ram hei sum le pai te wang kan te hnamulo te kan tam thil tam tak a hi nia ka hriat chu kan value system kan nei san tur dikte boy pui tur dikte kan nei thatok lo wang ni in ka hria chuang chuan mi zo mi pui te media man dan chungchang in control self control kan nei kan film khur taka kan content den tur te hi kan than film khur anga in ka hria ani ti kha kan sei le du ani milo thir saka wangin ka lo me